Reka ngusuhuze wowe ukunda ibiganiro byacu kuri Forbes Official ndetse na Semugeshi Bayingana dosiye Anarctique mu burasirazuba bwo hagati. Abantu batangiye kugarura icyizere bavuga bati Donald Trump arabidukoreye, ibiciro bigiye kugabanuka by'ibikomoka kuri peteroli. Strait of Hormuz igomba gufungurwa nta yandi mananiza, ariko aka kanya Iran irabinyomoje, iravuga iti hari amafaranga y'umusoro agomba gutangwa kandi akazajya atangwa n'amato yose akoresha uyu muhora. Bitandukanye nuko abantu batekerezaga ko uko byari bimeze mbere ariko bigiye kongera gusubirana. Bamwe bakavuga bati nyamara burya intambara iza tuyireba igakomeza ibintu yirangiye hari ibyo isiga ihinduye, cyane cyane ko biba bisa naho ari nacyo cyayiteje. Semugeshi, isi iracyari mu kaga. Isi iracyari mu kaga. Urakoze kumpa ikaze mu kiganiro Joseph. Ubu kiriho kandi gitegerejwe na benshi ni ukureba ko hemezwa amasezerano y'agahenge hagati ya Isiraheli, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu Joseph cya Iran. Hanyuma rero tukivuga ku bunigo bwa Hormuz bunafite aho buhurira n'ibijya mbere mu isi, ubwo nabwo ibijyanye n'ibiciro kuba byazamuka cyangwa se ngo bimanuke. Abo bantu bari kwishimira ko nibura ibikomoka kuri peteroli ku isi muri rusange byagabanutseho 6%, bitanga icyizere cy'uko ibiganiro bishobora gukorwa, ariko Iran iracyatsimbaraye kuri zimwe mu ngingo yemeza ko zidakorwaho, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifuza ko izo ngingo ahubwo arizo zitabwaho. Ingingo igomba kwitabwaho ni ibijyanye n'amafaranga y'amato aca mu bunigo bwa Hormuz, ibyo twatwise toll system. Ubu noneho bavuze ko ayo mafaranga, nahoze mbona umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Bagel avuga ngo abantu mwige gukoresha imvugo zikwiye. Nago ari amafaranga twishyuza hano, ahubwo babyise ngo ni umusoro, dushobora kwita umusoro w'ibidukikije mu Kinyarwanda, environmental tax and security services. Ni ukuvuga ngo amafaranga azajya yishyurwa n'amato aca mu bunigo bwa Hormuz n'amafaranga bazajya bishyura ku kiguzi cyo kubacungira umutekano ndetse no kwita kuri kariya karere kose muri rusange. Ubwo ndavuga inyanja ya Oman, kwita ku kigobe cy'abaperse, n'amazi y'ikigobe cy'abaperse ndetse na buriya bunigo bwa Hormuz. N'ubundi inzoga ni yayindi, icyo bari kugeza guhindura ni icupa cyangwa se yishyirwa. Aya masezerano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Iran ndetse na Israel birasa naho ngo yaba yaradraftinzwe n'ibihugu bidafite aho bihuriye n'iyi ntambara, ariko kandi byifuza ko ibintu byasubira mu buryo. Ariko nyuma yaho harimo ingingo zimwe na zimwe nko kudacaginga Leta Zunze Ubumwe za Amerika amafaranga y'urugamba ndetse no gufungura Hormuz nk'uko byavugwaga. Iran yararebye ngo isanga aya masezerano nubwo babyemeye hari bimwe biri korohereza ekonomi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurenza uko Iran yo yabiri kubyungukiramo. Ni muri urwo rwego rero ahangaha Iran nayo yahise itangira kuvuga iti mukosora imvugo, mukoreshe imvugo zikwiye, kuko impamvu twashojwe intambara n'impamvu twakomeje kuyirwana, natwe tugomba gukomeza duhagaze nk'igihugu cya Iran. Kuri inshuro rero abari bazi ko Strait of Hormuz igomba guhita ifungurwa 100%, nibyo yarafunguwe, hari n'amato yatambutse, warunabikomoje ko ibiciro byashushe n'ibigabanuka nubwo atari cyane, ariko kandi abantu bagomba guhindura imvugo ku ruhande rwa Iran, kuko nayo irashaka kugira ikizajya isigarana ndetse no gushyiraho akantu nakita nka cross, kuko yamaze kubona ko hari ibice yari isanzwe yorohera mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko mu kubyorohera bikaba byaratumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifata amategeko, niba ariko nabivuga. Ubu ngubu rero ndagira ngo Iran ntabwo izongera gukora ikosa, bakumvikana bagira byanze bikunze izakomeza igira ihagarara, bituma ikomeza kwihagarara nayo nk'ingingo. Mu kanya gato mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru iri ku rukuta rwa Ryan Rozibian, ariko twanareberaho hamwe tunasubire hejuru turebe uko bihagaze. Uyu ni umwe mu bayobozi bakuru muri IRGC bita Mohsen Reza. Binavuga ko rwose ari umwe mu bafata ibyemezo kandi nakuka muri zino ngabo zishinzwe kurinda ubutegetsi bwa Kisilamu muri Iran. Yahoze avuga ko nubwo abadiplomate babo bari kuganira, bo rwose agatoki kagikoze mu mbarutso, ndetse yavuze ngo turagira ngo tumenyesha abanzi bacu, nkoresha amagambo yavuze, he framed the current moment as final stage of 47 years arc. Kuvuga ngo ari kugaragaza ko situation imyaka 47 yashize mu gihe habaga revolution yo muri 1979 muri Iran. Mu magambo ya Tere, ndagira amenyesha umwanzi ko iki ni cyo gihe cya nyuma cyo kuzongana muri iyi myaka 47 itambutse. Yavuze ko
ubu noneho Irani yiteguye kwinjira mu gice cyangwa se mu kindi cyerekezo cyo gukora ibintu bigendeye ijana ku rindi kuko babona aho inyungu zabo ziri kugana. Ni bya bindi ngo wiruka ku mugabo ukamumara ubwoba. Irani imaze imyaka myinshi ihanganye n'igitutu cya Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abategetsi batandukanye bagiye bagaruka ku myitwarire ya Irani muri politike yabo. Kuri iyi nshuro birasa naho ikarita noneho yubukiye uruhande rwa Irani, wabivuga gutyo ntiyababeshye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amakuru ava mu butasi bwaho imbere yavugaga ko iki gihugu cy'igihangange ku isi kititeguye kongera gusubira mu ntambara bitewe n'ibyo cyatakaje kandi ku kigero kinini. Bisa naho kongera kwishora kuri Irani byatuma basubira inyuma, ndetse umwanzi cyangwa se ibihugu by'ibihangange bahanganiye ubwo buhangange bikaba bishobora kuba icyuho gikomeye cyo kuba Amerika yasubira inyuma mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Irani rero birasa naho yamaze kumaramaza ko ititeguye guhagarara nk'inyantege nkeya, ahubwo igiye gukoresha aya mahirwe ngo ikureho icyoba n'igitutu kimaze imyaka hafi 47 nk'uko uyu mutegetsi Mohsen Raze yakomeje kugenda abivuga. Semugeshi yabitangajeho mu gihe muri Irani navuga ko hari inkuru y'ibyishimo. Uyu mugabo abantu bari kubona kuri screen zacu nizaho bari gukoresha ni uwitwa Dr. Galbafi. Uyu muntu ashatse kuvuga ko muri ubaze ukuntu abanyepolitike bameze muri Iran, uyu mugabo niwe ukurikira umuyobozi w'ikirenga. Ni ukuvuga ngo hano ushobora kwibaza uti perezida ari he? ubwo hano umaje kwibaza ati ni gute perezida w'inteko ishinga amategeko arusha ijambo akarusha perezida, ariko ku butegetsi bwa Kisilamu buteye hara muri Irani ni ukuvuga ngo uyu ashobora no kugira nuko bitakunda ngo agire influence kurusha umuyobozi w'ikirenga, ariko hari umuntu yubahwa bitewe n'ibikorwa aba arakora igihugu n'inshingano afite. Iran ira post ya perezida irahari, ariko ntabwo ifite agaciro kanini. No kuvuga ngo ni umuntu ushobora kuvuga ngo burara abantu batazi ko Israel igira perezida Isaac Herzog, ariko ibyemezo byose usanga bifatwa na minisitiri w'intebe. Hara rero post iri hari ariko idafite ingufu yo influence ibindi. Uyu mugabo rero mu by'ukuri umuntu ashatse yavuga ko ari Larijani mushya mu gihugu cya Iran. Kubera iki? Kubera kuri usibye kuba, ariko congratulation kuri we nicyo nashaka guheraho, kuko yatorewe inshuro ya 7 ikurikiranya kuba perezida w'inteko ishinga amategeko ya Iran. Dr. Galbafi b'abagabo barabahanga cyane. Hanyuma rero uyu mugabo akaba ushinzwe iby'imibanire ya Iran n'Ubushinwa, umwanya n'ubundi yari Larijani yahoranye, ndetse uyu mugabo ni nawe uyoboye ibiganiro byose biri gukorwa hagati ya Amerika ndetse n'igihugu cya Iran. Urumva ko ari umugabo w'ingenzi cyane, umugabo ukomeye w'umuhanga, ariko kandi understanding ku kigero cyo hejuru politike ya Iran n'ububanyi n'amahanga bw'ibihugu by'ibihangange hirya no hino ku isi, kuko uburyo bamugaragaza ndetse n'igihe amaze mu nteko ishinga amategeko biragaragara ko afatiye runini Iran, kandi ari umugabo w'ijambo. Bivuze ko Iran n'ubundi yakiteguye guhangana n'uwo ari we wese ushaka kuyicaza ku birengere, ariko nabyita ubundi uyu mugabo nawe abantu bari kubona haruguru ho gato, ngira ngo abazi abivuga gutera kuvuga ngo abazi ngo imimerere y'abaperesi ba kera, ariko nyine ku isura nyine umuperesi rwose ngo uyu mugabo Bagel nyine urabona ukuntu ameze, misa isa nkaho iri ku murongo, kuko uri kumubona ishusho yose afite. Ati rwose baza abaperesi bayo bameza ko yari umuperesi wuzuye, umuperesi rwose ababaye aho babona abaperesi rwose abati Bagel uyu ni umuperesi. Hanyuma rero uyu akaba avugira minisiteri y'ububanyi n'amahanga, nawe ni umuntu wamenyekanye cyane, ariko usanzwe unazwi, abari basanzwe bakurikirana politike hariya baramuzi cyane. Hanyuma rero uyu mugabo mu kujya gutangaza yavuze ko ibijyanye na nuclear ntabwo biri mu ngingo ziri kuganirwaho hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Nyamara Trump mu bintu ari gushingaho agati Joseph harimo n'ingingo ya nuclear. Amagambo ya Bagel tuyizere, amagambo ya Bagel agomba kwizerwa wanze ukunze, kuko Iran irabizi ko iyi nuclear
cyangwa se ubutare bwa uranium aribwo buzaha icyubahiro Irani cyo kutongera guhangarwa n'ibi bihugu by'ibihangange. Navuga ko mu ntangiriro y'iyi ntambara twari twiteze byinshi no kwicaza Irani burundu, ariko ubu ngubu birasa naho bitagikunze. Nabonye Donald Trump yongera kubwira delegasiyo ye ko bagomba kwitondera ngo kugira ibyo basinyana na Irani ngo kuko hari bitarakemuka neza, ariko kandi nabyita kwiyerurutsa kuko Irani birasa naho yamaze kubona ko uko byagenda kose igomba gushaka imbaraga zizajya zituma nayo ihagarara ku ijambo no kutongera gusukwaho imvura y'ibisasu nk'uko byagenze mu minsi ishize. Igihugu nka Irani ibihe cyanyuzemo, ndagira ngo ubwize ukuri, aho kugira ngo bongere bemere ko ibi nk'ibi ngibi bizagaruka, ntabwo bwaba ari ubutegetsi bugirira neza abaturage babwo, njye niko nabyita. Ariko kandi aya ni amahirwe y'imboneka rimwe, nk'uko Israel nayo yavugaga ati aya ni amahirwe y'imboneka rimwe tubonye yo guhangana na Irani, nituyahomba ubanza ndazagaruka mu kindi kiganiro turi butegurira abantu bari kutwumva, tukagaragariza ukuntu Israel iri kugerageza gukora ibishoboka byose ngo Amerika na Iran bijye kugera ku masezerano yamaze kwizera ko yasenye ubushobozi bwose bwa misile z'abanya-Iran, kuko abanya-Iran nabo baraca ku ruhande bakigamba ko ubushobozi bwabo production buracyameze neza, ubu ni nabwo ngo bakoze ibikoresho bya gisirikare byinshi kurenza uko byari bimeze, bakavuga bati natwe ni menace kuri twe. Turaza kubigarukaho mu kindi kiganiro rwose turi buzeho kuri gukorera abakunzi bacu. Hanyuma Joseph, tukivuga kuri ibi, ubwo Bagel yavuze ko ibijyanye nuclear file, ni ukuvuga ngo ibijyanye byose na nuclear na kimwe kiri kuganirwaho, ndetse Amerika buri irapropose ko Iran yatangira uranium bakayikura hara muri Iran. Trump nabuze mbona nigamba avuga ko amasezerano Obama yasinye ya JCPOA 2015 batasinya amasezerano nk'ayo kuko yatumye Iran yungukira cyane muri ayo masezerano. Uravuga ko icyo gihe Iran yatanze nibura 90 hafi n'8% bya uranium yari ifite, ariko nayo yemererwa kubicuruza ku masoko mpuzamahanga. Ibyo rero ngo byayinjirije amafaranga. Trump ngo anabona ko ariyo mafaranga ngo bashoye ngo bakize ishoramari mu kubaka igisirikare kigezweho kuri ubu, bamugabana na imigirire y'Ubushinwa, imigirire y'Uburusiya ubu ngubu bisa naho nabyo ibihugu by'ibihangange byatangiye kubona Iran mu mboni yabyo. Navuga ko ari fopa Leta z'Ubumwe za Amerika zakoze, kuko aka kanya zigukara ko kurwanya Iran, niba ariyo kurwanywa yagomba kuba yararwanyijwe mbere ibi bihugu by'ibihangange bitarayibonamo nk'ipiyo nziza nabyo bakinisha kugira ngo bahangane n'umwanzi. Ibyo Donald Trump byose yavuga rero arabizi neza ko Iran hari intambwe yateye abanyamerika barangaye ku buryo kuyisubiza inyuma byagorana. Ari nayo mpamvu abategetsi batandukanye babicara bakavuga bati ibyo bya nuclear rwose mu byibagirwe, twe tuzakomeza dukora ibyacu twumvikana ahubwo muhagarika intambara. Hanyuma rero ku rukuta iyi nkuru njyana nifuza ko dusorezaho Joseph, turaza kuzigaruka mu kindi kiganiro. Wabonye uyu mugabo nari mu badiplomate bakomeye, gusa we nibigezemo murakinga, ariko kureba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ya Iran ni Dr. Ragachi. Uyu mugabo yemeje ko iki cyumweru turimo, nubwo byari byitezwe ko ari bwo agomba gusinya amasezerano cyangwa se akagabwamo ibitero, ni ibintu bibiri, ariko we yavuze ko iki cyumweru ngo na biganiro bihari bita binagaruka kuri bwa butumwa nyine bwa Bagel uvuga ko kuganira hagati y'impande zombi ubwabyo nabyo kubera ko zira nuclear file zitari kuganirwaho, zitari kuvugwaho rumwe, bakavuga bati ibi rwose biragoranye. Urukuta rwa Wimarts ni urukuta rw'aho amakuru ya politiki ariko turi kubwira n'ingaruka biri kugira ku masoko. Nahise bavuga bati rwose bishobora kuba atari byiza ku isoko kuko byibura ni 25% byahise bizamuka ibiciro. Prediction bakoraga markets are pricing in only 25 chance of deal by May. Uvuga ngo iyo biba nibura ibiciro ku masoko byari kwita bigabanuka, ariko yego bikagabanuka, ariko noneho hano ubwo bishobora kutaba muri kino cyumweru nibura ngo bigere nibura birahita ingaruka zikomeye cyane kubijyanye n'ubucuruzi cyangwa se uyu mugabo yapimye ikirere na bya bintu nazo mubwira bya Donald Trump wavugaga ati mwitondere ibyo muri buze gusinya cyangwa ibyo muganira na Iran, kuko isa nayo itarahinduka mu mboni za Donald Trump. Yatumye Iran nayo yongera kugaragaza ko ubu imyitwarire ya Leta z'Ubumwe za Amerika ni nkaho uyu mugabo aricyo agaragaje. Imyitwarire ya Leta z'Ubumwe za Amerika biragaragara ko ibyo mwatekerezaga nk'ibiganiro muri iki cyumweru nta bihari. Abantu rero dutangire kwitegura ibindi niba ariko nabivuga. Reka twitegura ibindi, hanyuma reka dusoreze kuri iyi nkuru, ntabwo twagera tutayivuzeho. Iri ku rukuta rwa Ryan Rozibian
Laurent Nosbian, tuzamuke turebe ibitangazo bibera ku mugabane wa Afurika. Aha rero ibyacu ni ugusenga n'ubundi ngira ngo abadukurikiye ngo ni Musa cyangwa se Mose, abazi inkuru ya Mose yari umugabo agira atya yinjire mu nyanja akubitemo igiti, cyangwa se ngo niba ari inkoni y'Imana, niba ari igiti cy'umuravumba yaciye, niba ari inturusu. Abayisirayeli bagiye kwambuka inyanja bakurikiwe n'ibitero, abazi Bibiliya murabizi murabirusha. Ubwo Mose rero yahawe ububasha n'Imana kugira ngo yambutse abandi bageze i Kanani. Ubwo rero bari bari kumusengera, turuka inyuma, ahawe ububasha n'Imana, azanye inkoni akubita igisongo mu nyanja, ahubwo bisa naho yivumbuye bundi bushya. Yaje gusanga rero ubumose bwo mu isi budakora, ahubwo asiri umuvandimwe utebya ngo ushaka ko yarahaze kiwimbi. Ubwo batatwikiye ngo tubamamarize, ariko nawe urabura kubivuga rwose. Umuvandimwe yasekeje wambaye ino video yavuze ati yarahaze kiwingu, yumva iki gisongo. Sinzi ubwoko bw'igiti yambwiye ngo yakoresheje, niho ari umuziranyenzi y'ubucemo inyanja kabiri. Afurika no gusenga we. Reka gushimire Bwana Joseph. Ubwo tunabwira abadukurikira ko amakuru n'ibiganiro byacu byo aba arakagaruka kuri Forbis official, ariko kandi abadukurikira rwose bitabire gusubscribinga turebe ko twasoza rwose uku kwezi kwa Gicurasi duhagaze ku mibare myiza kuri Forbis official, ndetse no kuri Semugeshi Bayingana dossier na article. Aho hose turifuza kuba twaba duhagaze neza ku mibare. Joseph, ngira ngo nagisigaye twari gushimira abadukurikiye. Mwakoze cyane, reka nabo tubashimire nk'uko wari umaze kubikomozaho. Ubundi nk'uko twabararikiye ibindi biganiro naho mukanya blessings.